March Pro! Glory! Islam! Kublai pi baru gini gilonggi kubor bamta kasngi. Kajing persya apat ba halor ka Citizenship Amendment Act CAA kelami biang haganong ba Shillong hadian ba ka Khasi Students Union KSU kala pelong da katawiar kesor bar kajing tawa banar haki benta ba pher jong ganong ba. Kidukot KSU ha kajing yalam jong ginong yalam seng kila pen isyai ba ka CAA kadai ka an kabla pelong kajing ma ka bajur yaki jet binriu red pat hajala. Kam tam ya kahok long try shnong bar kajing bambiang kilat an bante lakam ya kajing wan tuut kibriu na syabar. Ha kajing kren pat ba ka KSU kala dawating ba ka Sarkar India ka deben pentri kamno ya ka ILP hamig halaya. Da ka bakdo ba kani kalong ka badon kam tam ban pene pensa ay kajing long try pat ba ka jela bat banya serngiu ya kajing rung bean. Ki kentian jingkren kinong yalam kila penpau bahaba ke Sarkar ke penpaiman kapor ka jingle bam shimkhia kala pelong iki pat ba ban mi pat ba ban penpau ke surjongki. Kaseng kala pentip bagi jingle pat ba kinang beteng hadu ba ke Sarkar kan sngap bat kan shimkhia ke jingdawa ILP. March Pro! Glory! March Pro! Glory! Islam! KSU! Islam! KSU! Beep.